na nui fofo mai titi a la se mo tasi o na nei Sa ako whakau. tu rai lava mo fa lo fa ta lo fa tu le ala ko isi masi so mo to ila mo tua ya ia lo fa na wena ta tu na lo fa lo ni ne fiafi mai se ole no no ta ko fa se fu ta mo fa ya tu se sa la nui ya i ta ko se se no tu isi masi nei tu sama fai mo ira le fa dia o le Christmas fa wa sad Christmas pesa i o te na i le nei o tala ma ana ma sani o Christmas e pe o fai longa ina i le tau sana ma le tau sana fai ma malo longa fai ma ai te tele mo ma futanga ai fai ma mea rofa fia fianga ese ma le manta ina lama ma mea fa fia ese pangana ma le a tātou whae longa ina nāre ki si maso le lua se la lua awhis ku iwa i ia anga e masani e tātou e matua whanau noa nama e wha silsila ua sili atu nei ma le banse funu me au whae o nai whanau pele sa moa ua mau o mātou soi fu ona o le wha mai o le misela pei o no tātou i au nei ua toe whamanatu mai leo wai tai ao leo mai ki misi masi e te lema. Pei ona tana mai o mātai. Pere tana i le mai tau lea na whanau mai o Yesu. Whai tau wawhe whanau iti. Na whanau whawha se i lo lato rola. Ono le mata ita o le tupu mai rota. I le tana le lei a Yesu le tupu. Le Mesia na valina. Whai mai matai. Ua tau nu upo le profeta. Ua la mona le leo rama. O le awenga. O le pitangisi. O le tangi tuite. Ua tangi au e wera sela. Ona o lana whanau. Ma ua le mo fai foi o le whanau ina o ia. Ona o le ato tau o whai. Usu mai o sila. Ona mai mo.
Saya tanto tertawa bersama. Tua fai para ver na lua. Na uia lá onde faz o sino lá no topo.
So anga e te talo ma tātou whatua tua pe. I tātou tua whaimane. Ole au tua whae wangi. E le whaatoi lalo ina le whaamau wau. Le oni e whaamau. Ona o le pepe o le Christmas. Le Emmanuel, ua whanau mai. O le whaeronga, ua ia i tātou le atua. Fai lo da come a